Assalamu alaikum. Haray mi hiwri ke on fop la landi stay ko jawontre parti mo alla taw hara ko jawontre parti mo wombe sivude fode a image. Haray no mi tori ke on partage live meden on situation très tendue actuellement. Gente militaire no charge ni problème ji duududi donc en yewtaydi fournitendi ɓurtembe ñoƴƴude ɓe ƴiro ɓuri ko ɓe ƴiri ɗon en fop meɗen iɗen gandi kon feƴƴude kaleydi meɗen hande mi ƴetti tan moƴƴa mi retardi on yafoto moƴƴa mi retardi hande mi desuɗuno ko 21h30 mi arata mi fuɗɗo live meɗen o mais mi wawali heɓugol temps de 21h30 donc haray noon mbiɗa tori yon sakitana yewtere nden andi noon en ko fewndi kon mi andina en ɗo kadi ka fewndi kon mi andina en kadi ɗo piiji eɓɓoreji eɓɓaɗi mi yeeti noon noon minni hannde mi ara mi yewta fi journaliste ɓen mi ƴettan noon on décision minni mi yewta fi journaliste ɓen laawaki mi firtali mi yewta fi maɓɓe jon ka deuxiéme live fam mbiɗe tori jaman fo yo aru habbolan kadi ka deuxiéme live ɗo kadi mbiɗe tori on fo kadi on partage ɗo kadi mi sikka en faala kadi on andinango commentaire ko rewɓe ko debbo mo yiɗon yeeso ɗo e ɓe worɓe ɓawa makko ɗon ko homboni ko honto gollata ko poste honto gollata ko gouvernement en fop noon hiɗen gandi go donc ara miɗe tori yon accitanan kadi commentaire ɗin kadi mi yiya mi anda wasi tawi fayi hiɗon gentila moƴƴa hiɗon nande kumo noon ko yewtude andinelan moƴƴa ko combien de personnes ɓeɗo eɓɓoreji maɓɓe ɗin koɓe yawno ko dabola par ce que yiɓe dabola noon hara hiɗon andi ko dabola ko nokkure ndo anduɗon fi muɗum e jeyande e hottigine donc mbiɗa andi noon ɓe dabola ɓen on yii ko feƴƴi kon hankin e hande dabola ko ɗum minnata par ce que ɗon andi ɓe yawno toon ɓe décidi ɓe waɗi ɗo tournoi doté du général Mamadi Doumbouya joni noon ɓayi ɗon andi wona suuɗugol lantori jama on fou yoɓe mbiɗe mari ɗo yewtereji seeɗa ɗe mi accitanta on par ce que mi innuno mi yewta hande fi journaliste ɓen ɗon andi noon o journaliste jombo mi atoto yewtude fi muɗum mi yewta e fi makko fof moɗon kadi gentoro ɗon lan hakkille famum ko monon ko yewtude ko révélation goto mi ari yewtugol on ɗo si ɗum noon feƴƴi anden ko honnum woni ɓe faala ko honnum mission maɓɓe on ko honnum ɓe noddude jama fi jama yaw tawta ɓe ko on probléme ɗon noon mi faala en yewtude par ce que si mi yewti on noon on faama e moƴƴa décision honnum kanko Mamadi Doumbouya o faala waɗugol ko décision num par ce que yiɗo acte ji buy ƴettaɗi ɗo créé ji poste ji buyɗi ɓe créé ɗo ministériel ko tawata yimɓe wondunoɓe ɓen opposition falanoɓe ɓen tawtude ko ɓen ɓe faala hande kadi yiidugol e muɗum ɓe dara o yafoto de brouillon no takko an ɗo mais on yafoto wona défaut am min mais mi gentine on ɗo piiji seeɗa ƴentoɗe mi ala mi yetike o mi hawja few gentoro ɗe la moƴƴa mbiɗa weltini aux militaires qui occupent le pouvoir actuellement dans votre pays de se mi sikka on yi ko ɗino gentintinde ɗo gentoɗo e no on fama jom aucun acteur de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres du CNT ne feront acte de candidature aux prochaines élections. Ceci est une disposition fondamentale de la charte de la transition et le président de la transition à plusieurs occasions a rappelé la nécessité de respecter cette parole qui constitue pour nous la valeur fondamentale de la réussite de la transition. De respecter et de faire respecter la charte de la transition. Andi mi yeti kenon déjà programme bi ibe eɓɓiɗin parce que ɓe eɓɓiɗo déjà waɗugol sadakaji ɗon kadi mi aray kadi yewtugol en CNRD no desiri ƴettugol nayyi ɓe yaka Carrefour ji ɓe hirsa si ɓe hirsi ko ɗon ɓe accata nayyi ɗin ɗon ko ɓeynata koye jama on ar hutta waɗa e haaje muɗum ko guine hirsana ko kamɓe jeeyi ko sadaka leydi ndi fino leydi men ndi hara guere waɗale mi toriki on ɗin guntew ɗin nayyi ɗi ɓe hirsata ɗon si ɓe hirsiɗi ɓe acci ɗon ɓe inni ko fimoɗon ƴette nguntewu hay ko yongu maɗon acco ngu ɗo ngu ñola ko hoore lawol ko hoore Carrefour ji ɗo ma ko takko julire ɗon mais ton ƴettuɗi jamais maɗɗo ɗon so maɗɗike ɗum ɓe wawa yo se maɗɗike ɗum ɓe wawa yo si ɗum noon feƴƴi ande hunde wotere ɗo par ce que mi yeytino gente gentore lan hakkille ko monon ko yewtude pardon goɓɓe go noddude tan ɗo ɓe anda meɗe live woɓɓe ko so tawi a ƴawi waɗugol live ko ɗon ɓe noddatama ɓe soñja moƴƴa ɓe haɓɓito ko ma ɗo yewtoto oy pourtant ara leyɗa e live gentore ɗe lan ɓe wadde ɗo appel non je suis occupé s'il vous plaît hay so noddallan ɗo ok la wadde live simi lanni mi nodda on ok
Oui, acce empêche gollando noddude lam pardon minute similanni mi ɗumando yimɓe buyino falano interview wadde intervenugol mais après mi ara mi jaboyto on say mais watan coupe wata nodduto minute pardon s'il vous plaît monsieur. Ok en aldi joni dans 40 minutes inchallah. Jama on yafoto de on yi ɗo yimɓe ɓen tawino noddude ɗo hiɓe force de moƴƴa par ce que ɗo gandi fode ma yimɓe ɓen no ɗuman yaafa éducaire donc si tawi goɗɗo noddima ara accrochi o woɓɓe monoto toon surtout ɗo gandi yette baɓe ɓen woɓɓe mabɓe toon ara ko monotoɓe donc na yo seyti na yo mono kadi ɗo gandi yari mi fuɗɗike ɗo konguɗi seeɗaji ɗi mi duwa on ɓeyditande o nani dansa cour ma ko ɓe yewtuno kon ɓe waɗay tout possible no ɓe respectira parole maɓɓe mo ɓe ƴettuno 5 septembre mais ɓay noon ɓe wawali ɓe jaɓali ɓe salike non na ɓe wawali ɓe sali ɓay noon ɓe salike ɓe décidi confisquegol pouvoir on jentoɗen la fin est proche la victoire est avec nous ɓay noon ɗe hooli victoire meɗen on kamɓe kadi ɓe hooli victoire maɓɓe on en anday ko enen mari doole en anday ko enen mari jawdi iɗen andi ko enen mari piiji ɗi soodi ɗin armuji maɓɓe ɗo mi yewtay ɗo fi porte parole ɓe ɓen fop maɓɓe goto goto mi sitay indele maɓɓe ɗen kala mo nano ɗon kadi on anday kadi ɗon andi mo kadi ko nde gouvernement to fuɗɗore e Ousmane Gawal ardiri e colonel général Aminata Camara parce que elle est devenue général e kanko général Amara Camara ɓen ɗon fop maɓɓe ɗon andi acte ji maɓɓe décision kayriji ɗi ɓe signina ɗin ko sakkitoruɗo ko direction des cabines ka kanko Djiba eɗon gandi koɓe signina kon ɗo ɓe yetama toon kamɓe awade gouvernement on koye juuɗe maɓɓe woni par ce que ko kamɓe on secrétaire kamɓe jogiti présidence on donc si tawi ɓe yewtiɗo yewtereji gon toon par ce que on yiɗo primature on monsieur ɓay ɓe signiniɓe nin kayriji ɗon ko bureau oya Djiba Diakité joni noon kanko monsieur Bawri kanko déjà mo faala sortade ɓe wona président assemblée nationale général on parle o yi kanko ton o faala basade fi honno noon o faalira basade toon jentode ɗe lano hakkille ko monon ko yewtude ɗo ko taari kam seeɗa o mi faalara ɓuccande mi andinay ɗo programme ji seeɗaji fi honno wallahi ɗe balle feƴƴi iɓe woni e conflit molanaɗo on conflit moɓe woni e muɗum on confusion maɓɓe ɗon kamɓe Mamadi Doumbouya hiɓe mari de on probléme mais on probléme moɓe mari de mum ɓe suuɗi mo hiɓe ɓucci mo par ce que o yi déjà contenaire ji mbuɗi ɗiɓe landiɗi mbuɗi ɗiɓe faala ɗin joni noon jentoɗe o simandu noon on yiɓe sigiriɓe mi sikka o yi koɓe grévi ko on ka hande o yi ka mbeɗe yewtude on ɗo noon fi on faamo ɗo ko piyum e komi autorise yo mi yewtu ko kummoni yewtude ɗo on yiɓe sigiri ɓe manifestifie golle chinois ɓen ɗen golle ɗe ɓe wona gollinere toon hara ɓe ala ka yoɓede ko ɗin mbuuɗi ɓe on ɗaɓɓude ɗin mbuuɗi c'est à dire ko ɓe sooda conscience jama on fi waɗugo référendum on e si ɗum ɗum feƴƴi ɗin mbuuɗi koɓe ƴettata ɓe ara fi waɗugo référendum hiɓe beson ni e ɗin mbuuɗi joni noon ɓe ƴettay ɗe balle on yiya délégation no yehiti kadi Fouta ɓuuri ko wowi ɗon yaade délégation molanaɗo wiya ɗe balle ɗo Fouta on yiya délégation yawɗo yaho ko foore par ce que on yi Dadis ɓe gracie Dadis ɓe yaltinimo par ce que ko ɗum wonano ñawede ɓe inni no fiyonu Dadis empêchama kanko Mamadi wi ko ɗum waɗi ha ɓe yaltini Dadis Camara joni noon on délégation yaho ko foore on yiye kadi on délégation ɗe balle ɗo kadi on yiye ɗin délégation ko ɗi fop majji immoɗoto ɓe yaaha woni ɓe waɗa ko parcours course maɓɓe fo kankan haalaka kankan ko kamɓe jogiti kankan ɗum noon fop nandi ɗum noon mais ko moyguine e bascote e foore ko ɗin délégation ji wona yeede on yiye noon kadi délégation on yiye noon kadi koɓe waɗata kon ɗo noon nini andi toon noon moyguine ala jiyal seni dalaba hiɓe maapini hiɓe marini suno hiɓe marini inde maɓɓe ne no wolede kamɓe tigiri hakkude maɓɓe ko coordination fulɓe haalipolar toon hiɓe mari conflit e woɓɓe maɓɓe nder toon mi aroye noon mi jonna détail ji siɓe accare mais ɗum ɗo ɓay mi autorise ma yo mi wowlu mi jonnay tum piiji seeɗaji faama ando la peur a changé le camp fi honno mi ari mi woni yewtanden faame moƴƴa ko monon ko yewtude réseau ji no wona staff